Fai pule fa malo, lo to fiole toto mane fue, le leuli tu malo, fa fetai mo awala ngalue, o sole o fa tawa, fai mo sui si a mas mo so se tole ale o toto ia hold up. Fai pule fa malo, lo to fiole toto mane fue, le leuli tu malo, fa fetai mo awala ngalue, o sole o fa tawa, fai mo sui si a so se taule ale o toto ia la fama. Elilo mai Beyoncé fai na taule le Yolanda. Eu sui tai o pomale amo. E assim ai me fama. Foi me fama lo tama tu i ole la ile ma manga ma dia ile la ma wa ile ma ma. Don't know what to you time. Hold up. Go talo popo fai. Se imana se follow pa ele le fia mai mawai famo pia ole fano mai ole aso manatu fai mai selfika fai mai le tspaya ole sna ye faya etatu te only ma fia ya hold up facing a luenga I'm a sinner pala I'm finding me mama le fia dice te fa solo ami lo si uma fofa leo una ngauya lo fai male sana tao o un italo talonga e fai te tala lo so atao I say yo no I na pinga fanao Tomana tu Penasilia na omalu Afisa malo longa Ala mai bilia kitu Ele na mosita longa Pe solo ele pase la mai sale longa Ole falo mai Ole aso manatu Fai mai safika Fai mai letu supaia Ole suna ye faya Tutte only ma fia yeah. Hold up. Io e upor pese vania joloa ole asore ne fai ova tanto ti oli ma fia iai ina o varu minuto te nei le July 5 le to male onanga ala Blue TV fanga solo ya so vai aso te tasi a me sore tanto proclame TAUTAI e ma ASIATA le nei vai ngole fia ma lo le ngalo due TAUTAI e a me ngi aso fa toa ma lo fo ile pale ma lo le ono sai ya ma lo fo ile talitinga le ni aso ia wala ngai o ngā luenga o lo fita i tunga iai ia so tātou tuno ia mala avasi ia le aso ma le aso ia e le whai ngofie ioi mai le nganga masangi ia ka mai kisa whai e le hai ngohi toi whatalo whatuai la ASIATA ma le tātou proklame ole TAUTAI ia te oile nei vanga o le afiafi ia po le aso songi solulu solulu aso lua se furu valo masina o Julai lua se furu kasi ka fe o ka o fe le yo o aso ia ngi fu o mana so a ia Julai la to ia o le o volo fa fatalo fa toai ia ile to tele o itanto wo ma pa anga mai ale tanto Blue TV ia ngan te ia o felengi fo ia le tanto TAUTAI ia ma ASIATA ia ile aso male aso ya e fir fa mo nga maurunga I foi manantu o lo manuia la masinga manuia me uma au ina foi solo le masina I lo soi fua la o le nesi foi le tanto tunu ya sa malai fo mai ya I lo imanta malingi ya malau fongo le fa no noa ona le pong samar vala au le tua ya I se pele a inga wo mai masani
ia le tali tonunga o tantou o tangata ua uma ona faaupegaina i le faakirisiano ua tatou o tou silafia mo tatou iloa ia o le iuga lava lea o tatou ia pe faapea o maia so faiga tā ma so faanono faapinei ia o nisi foʻi ia sa la faʻi mai ia i fanuga lelei tulaga o se tala manuia tala fiafia ia o se tala ke aka ai ia po nisi o tulaga lelei o lenei aso ia malo le soifua maua malo lava le ono saʻi malo le faatoatoa ia o le tatou proklame masani tautai aʻe ma asiata ia e momo lava foʻi o lau faamalo ia o lau faatalofa ma o foalofa atu ai le toʻatele o i tatou ia lagatai lea po ai lava e oti ai le auaunaga le tatou blue tv ia lagatai lea o le tautai aʻe ma asiata ia o momo galofa mo outou uma lava e lē mafaiga suia i loo loko ma loo agaga ma loo faamoemoe ioe ea mai lenei aso sa e faigaluega mo i latou uma ia sa tuuaaiga lenei aso ia e usuaʻi i galuega po le alava galuega ofisa o galuega foʻi lele siʻisiʻi ai ia galuega mamafa ia o galuega e faaaogā ai aʻu pega maʻamaʻai io leia le ogikauga gaifi ia o so lava se galuega aluga o le aua le tele ia o i latou foʻi agalulue i luga o le vasa auseila ia i le gaka o le auseila o le au fagogoka ia o le au kekeevaa ia po le alava lau matafai oi o loo e fitaʻituga i luga o le vasa ia faatalofa atu le proklame o le tautai aʻe ia ia te oile nei vaenga o le afiafi e le ngatai lea outou o loo faigaluega i luga o le ea ia walaga o le gai oga po aua i luga faʻa o le giu o gaua i luga o le ea pea i luga o le giu pea i luga o le ulu ua e alu fai mai au tiktok o kauki folokou le fefefe atalofa ma foalofa atu ai le prokalame ia te oile nei vaega o le afiafi le ngatai lea ia e faatalofa foʻi mo foalofa faamalo atu tapuaiga maua nei o tatou matua malo le faatoatoa malo te talo ia ua tou faia lava fai o le tamalofa lea ata po le fala ia ma tuʻituʻi a muli papaga o alo seu ma usu seu le toʻatele o seo tatou o tunuu e mai seo e malolosi ia i tulaga masani pei o liai le tautuaina o aiga faatalofa atu la ia te outou tamama tinā manatua o le proklame ma le fautuaga le proklame asiata le tele lava foʻi tatou lau malolosi tautuanā ma outou la e ma ofu mafanafana e mai sei matou ni usila nei le malulu ioe tautuana ma oe la e ona i tatou tuaa matutua fai falelei o latou ofu ae ua foi ke kausolo musa lou makuaʻi papago lavalava ia alae faale tonu la e mafanafana ona i tatou tuaa malo le onasaʻi o i tou le mafutau mai au se talia ia o te leo mai loa kile po le harekau le auskalia kai o kagoa so le auskalia ae galegalo ago fesili po le harekau o latou ia ua taugalo foʻi te auli toutau me le vevele o le kou akugu ia faapea o le tulaga o le mafanafana po o le malulu ia o le fautuaga le vaitasi tautuaga ma outou nei o tatou tamā ma tinā matutua i latou faailogaina o tou aso soifua lenei aso o happy birthday ia te outou uma talitonu ua makuaʻi faamoʻamoʻa o e lou aiga i se faleaiga kaugaka e lenei aso faamanuia le atua toe turuʻi nisi tausaga setele i le soifua ma le ola auā le auaunaga mo ia ma lona figagalo le gatai leo tonu aiga ia ona faapele o se faamalo ma se faatalofa laualuga i le loto ioe muliaʻi ma le aisi se matou faamalo ia i feoi o le talalelei o latou fatuaiga tausi o le alaga o le manumālō o le alagaina o le salamo o le tatalo mo manuia ioe on tutu faapuluvaga i luma o le atua ona o matou o le auagasala matou te faamalo ma faafetai ma faatalofa atu ai ia le proklame iā te outou uma malo le ona saʻi malo foʻi tatalo mo si o tatou atunuu tatou proklame lenei aso tatou talatalonoa tele nai nisi o vaega tāua e le gatai lea o nai e tatou otootoga o nei tatou tala ma mea tupu mai samoa matagofia ia tala ave mai o lenei aso ia ua autailoa e amuli le vatuga o tatou otootoga ia ua leva na e lau silafia tulaga foʻi ua iai samoa e mai se foʻi o nisi o faatautoga sai ai lenei aso nisi o sui mamalu o le kampeneta e o ai le tatou otootoga ia ae seʻi fai momosiga o faakalofa e lau faigaluega me se foʻi outou le luga o le ala tele le au kikilokiloagu i lau masigi le o luma
ia pisi le tātou au le tele misi ana mafo i le tūlanga i le anga mai le city whaasolo mai lava anga i le mātou pitonu i sa whakilani monu tau wa a fia sifia monu kau le la tātou wa i le tātou Pacifica Business Hub ia malola le whatotoa ia te autou malola ngā lulue fe ai wa e aru whaali i aningia so le wa e aru whaali i ngia so whaapero mawhau le ele me wa kupu o la kuale kukusa le aka mai ala upas ya uma so uma mai ola upas fo ngai se ke la ku create mai ya sa fusi ya kisi mai le ala fa kisi mai le ala fa ya o ke fo ngai ya so bo vai ku e wa se apa o ko la upas e va pengar so fuanga e ke ku ya ku le va ngadimu e deska ya lena mano lava sa ya te auto fai malie lo sa lungo le wala au foi ki kulkulia lo va vito no ul fali ya ai tuli lo sa ngale mu ya ina ia te no ya ele or mai mauro ku kantinala fa tali me me fanau ya awalo to tinga le ya so ya mi ngao MT vale butavui yo sa wale so fam sak pa ke au duty ma lo le ma mai ma lo le fa to le ya so mo le to ro fa anga ile to fine ya tali ilangi se o lo ma lo mai yapa yo ese le ma ngai yo le so fa to fine le ma futa mai I Monroe yo Great South Road ya o le to fine ya tali me se foi la si ana au nanga foi le na fa su o le Thanksgiving creations o ngalo o mi e lungo le Facebook Thanksgiving creations ona e sila le ka ilo fo ila e ke o o vinga e fa tau mai fe ma fe pe tu sa mtu ai ngala e na su ina to fine ya tan anga pe fe ke fe ro e sa ku pe vanga ya fe e ke fe na sa a jalo fa to fine e nga tele tu mua tasi fuatinga ma le to ma tanga ma to tele la uto ia o le mafuta i ngora tātou programi tātou whanga solo nisi o tonga o tātou tala mai Samoa tai ona le la o lea sa so kikiro kunga ia le na le sa tau au fia i le kapeneta mo lona taimi mua manatua o lea e loma le tau au fianga o le palemene ia kamalanga le ia uma sui uma ia le ko ke kau peki uma o ko le au fai ko fama le au fai tanga po ai le a fo ngoi te milina au ai le a le ai fa mai si au polo fesa e si uai ai le vanga ia mai le ia ka ki ia de yo le vespo o yo le a wana le la le sa reportia mai ai ma fa sa lau tu sa mai ni so tanto fale fa sa lau bringa tu foi le ia o lunga la foi le penga tu fai langi le fa ngai na le tanto malo government page ia le tulanga foi le sa fa sa lau ina mai le tulanga o fa tautonga o na ia tanto minister lango associate ministers ia le taon le la yo no le utu ina tu tanto pa sa lau ia ele ai o le tae ona le na le sa fa tau nai ia le tulanga le ile fa tau toina ona i tanto minister lango manatu la ka ko me e fa singa ko malolonga bori le ngang fa maloma ngang fa tele tanto company lango ia mai se la le Pacific Easy money transfer ia fa tau toina vave toe manu puipuia mori fa malo le fionga fa malo nga tele o nanga so se la fo le tanto Pacific Easy money transfer nga to New Zealand ASIATA o Samoa I polu ma savai Pacific 40 ma tu wale si se mai toya o nei matai o lo manoa e mawai se manoa te uru fale ile se ia le tanto ta lova voucher e te ono manu malo ai ia I nei fa ilonga mantongo fie to e taunga ta ai ke mawfua ia la tātou se e whaisin tātou malolonga foi mai ia ona e sila la ia ai oto ina tutulanga ona I tātou minister lango associate ministers mangua kai mo le fongo ia so ia o sau le fongo Samoa e ke sila ku pe le linga le luma pe yo o miniska le se e mai luma
Vai aku lai kama so mai ku le kau make va pe e po hi si au vai nga pe si au backline. Ya e sau fai pi sau fai ale associate minister ya I tua olana minister. Le la le ma wai lau si sila ngale ne yaso. Pe a fo I mai. Li tanto malo longa ma fa lo ani so tanto company long. We'll be right back. Tua ma au nanga mo tau sa mo service station nei tona I matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga ese ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sia ke ina fo ila ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Afai foi vai pa olosa. Awala te pon, ma tu te siapa lah yang foi mau lah ucapan. Molo no posibilidad. Mua tapela ucapan le pe auto. Nua tapela o telefone ni tai me utu ina le ucapan. Male vai nga mulu. Mana tua fo e matua I fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga pa pe Hota Samoa ore mota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa maftaila fia mai we'll see you again God bless. Nila wana faila whaatau. Ili tupele na mai ili talo whaatau. Nila wana whaakau ma me te mga oi. Ili voucher. Tai fu se whanau ili la mai ole. Talo whaatau ma wai whaatau mane ai ole yaso. Ia no whaat. Welcome to the Pacific Business Hub.
Toi fatalo fanto la usila mai mole nei vanga ole afia fi tai belo wanti le won so bel minuto te nei le July 5 afa le 5 ya fa u pongo fo ni so tanto proclame mo mo tanto malo le fritua ya Talalelei Misikopa ole ama futa mai si tai muliane ya se fa sama fa so ai tu sai fo yo tu langa o ilanto le e mo mia ni mota malawa fale ya ngata fo mo ilanto wo o mia o lanto fale sa loto uyo le ai tatou tele yo ile malolonga na ufai atu a foi mai ole an tanto wa o i tanto talo to mai Samoa o le tae ona le la le sa fa tau nui nai le fa tau tonga o ilanto o minister langolango ia po o le sui minister o le tanto ka peneta fo ia me se for fenga malo fo Samoa lea ua se ei nei talu mai le soana na fi lo lanto wa ia so tonu le ofisa mana tua fo ia fa pe o ia le e o mai le so ke ro lo po ko ngu fenga malo le o malo ia na o ilunga o penga ta fa ilangia me se le to tele la o ilanto o ia o le fenga malo fo ile al fa to ile to sa mo tas le la sa fa ta tonga le afia sorry le taia ona le la to fa sa watu fa malo tu to tele la to le to amafuta mai se o so ia la fionga ia te o matavui ma le fritua ia Sofia e mafuta mai Samoa i nei le o vai lele o nei la fo i au kilani ia malo la fo i lo fionga ia e me se fritua malo le mafuta mai ia malo fo nga lu ne so ke lo o ele silenga vidi mai ngi antano fritina mentua ia mele ia male fionga ia maposua io ia le fa longo le mafuta mai mangele malo fa tai mo fa au si o mai le so le io mo fa ai la tato atu ia i tulanga o tato sui minister le la tuna tulunga o le tanto screen por un tanto video ia tanto sui minister o le minister ngo lango le i le matanga ruenga o le pale mia le o se e mai ai le sunga ia por fitalinga ia manu le ua pale tan sala tali tauto valley Associate Minister of Prime Minister's Office and Cabinet. Ia le na mana tua tanto sui pa le mia o le avionga i le saori tuala Bonifacio o le sui minister lango o le matanga ruenga mo le official lea o alanga o tupe maua vaenga foi revenues and customs kiute matu langa fa pena masina lupe makesi masina lupe o le sui minister na le songa ile paremia lango so mai ai le tanto suilo menestano no todo o le matanga luenga o fatoanga ma fainga faiva vaile le fionga vaile pa ia aua yona pa ia aua sekuini na wa sila mai ai lo tanto green o le sui minister lango le na o fainga faiva ma official fatoanga sunga ni wava eti malolo ni wava eti malolo o ia o le minister lango o le Minister of Works and Infrastructure lo winga o le matanga ruenga o ngaruenga le ua se mai ai ia le fionga ia vaile pa ia au yona pa ia au sequini so to ila sorry that to fa sa watu ni wava eti malolo so mai la ia lea o le vitalinga ia langa aia ti atu au tu funga Associate Minister of Commerce, Industry and Labor Private Enterprises ia o le matanga ruenga o Labor Minister o Labor o lo sui minister ai le vitalinga ia langa aia ti atu au tu funga so foi le sitanto matanga ruenga le o se e mai ai tea to ala peanto po le fionga iantea to ala peanto Associate Minister of Health lo no winga o io le minister lango o le soifua manoloina tanto me iantu ile vaenga le Associate Minister of Police and Prison matanga ruenga o leo ma fale pui le o filfili ai le fionga ia fepulea i fa savalu fai mata sua le fionga ia fepulea i fa savalu fai mata sua o yele na wa vea ma minister lango o le matanga ruenga o leo ma fale pui se antu le matanga ruenga o aonga ta alonga manganu filifili ai le fionga ia anga seanta vale lio tanu wasa peto ana seanta
vale lio tanu vasa peto o ia le ua filifilia e avea ma minista langolango ia o le minista po le matanga luenga o Ta'alonga aonga ia manganu. So join the Minister of Communications, Information and Technology po o le matanga luenga o fe so tainga ia ma tulanga fo ile le fa teknolosi le o filfilia ai le fionga ia mangele se katifioi o ia le na o filfilia e avea ma Minister lango o teknolosi ia ai me se fo i o fe so tainga ia ma fa momonga. Tulanga o Minister o tina matamaitai ia o le ua filfilia ai le fionga ia se wamuli fasitoma o ia le ua filfilia e avea ma Minister lango o le matanga luenga o tina matamaitai so o toine ma le tantou matanga luenga muli o le Associate Ministers of Justice and Court Administrations no winga o le Minister o le matanga luenga o Fa'amasinonga ia ma le tulafono o lea ua filfilia le fionga ia fesolai por fetalainga ia fesolai a pulu tusi upu tu inga mala ma le tua o le tantou matanga luenga lea ua filfilia le fionga por fetalainga i tamaitai Minister ia matamua hasati purfana ia ai Minister langolango ai le fetalainga ia fesolai a pulu tusi upu tu inga mala. Ia o le tulangana o tantou wa tofinga ia sa whaatautoina i le taiawana le la i le nofoanga o le kapeneta i Samoa. Le ala ua atoa tupe whawhau e pe upo e mazania i le atunu ia ua atoa awa taatitia fo i mata o toi pangati o le tautianga longo winga ua le nganta ua se ei mingiska ia a wei makama fo i falango ia le tulanga o le ngaluenga na ala u filfili ai ia nisi o tamali ia o failaunga o le tantou watunu ia o le au vaanga o le ko au va foulanga ia pe ia fo i wawa o ke masangi vaenga i o miringa focus malama le ala ka mo laki dai meru kan ngo go isala mo wa ka minga ma lo le vaanga ka o le fatal se manta ya o morona ya kuli ma o ma ro ma lo me le vaanga nga ari ku pai dunga ka o le iku nga le lo a umanila ona fatatia i le fongantai ya le va ya o nga lau lola i o le va fo ile le aku ko fu ka malanga foe ma le ala wa antoa ntino va tausili le tama foi le na sa ilia tu ia ise ia le tulanga panganti o na o tene o apa ula ia fa mai ka maso wor ke moi sa rola ia wa ka le ofi mer ka mai fo maleanga wa antoa tino ia sanga ia ne ayo le tai fa nga malo le na ambe se for ka penita fo ia mai so ilanta o filifilia e fai ma Minister langolango ia o kamala ia ye o ko fisili foi lo ma fa wa ngi me o mingiska langolango ia e kai mi foi le PCP wa tulanga fai malanga atu ia le mingiska ia manisio wale avanoa molo na tiuti kamala le punga mai kongu ia matau ave tiuti o le matanga ruanga ia sile fra ia ngai mingiska pe ke silfia ma ka foi fa ko ai ia so iyo le vila maka fa ko ai foi ia text ma e va viso kai foi vai hai anko e wana ngoni ngai so fuanga o tatu tala no ni so fuanga sam e se foi le masawur ka fa se e sam mora o ya de man tua won want to nei temi fo ele le la me vea ka ko fa ngar ka ile ko viki ka ko ke PC ai fa ngar ko viki andala tu nei Samoa e se yo ka ko ma ku lai na lo ngiu foi ngai le tai le fai ngo e vai nga leo la vai nga leo pe ma la vai nga leo la tu fai ngo nga o le home na we ma sangi le ya le so ya te o matavu ke le ngai ngo ka ko ma ku nga le home na we ai se i pasi mai la le au vai nga foi le me fa ka mai o loa ya ke o le me pe ko siringo aka e feo lono ape ase anko mai se sia ke au anko mo ska mai kiki mas kiki ole anko lan ngi e o ka kirkiro ku ngai ma ko lo kinga
Oh, ka e sele pui. Kaki ke I foi lele. La kaki mu ala te sa fai maka pilipili ro kaidi. Ia ka skai foi lele ka kera ku fai samo. E te oi ngi si fa pea. Ai ri roi le foi msa ku pe la kang. La ke kanga sa pilipili. Mo fa ka di pe kai la fo ko e yo e si mako a inga ngi se ku pe sa. E ke ila le nga le vai me vai. Oh. Ese le manga yo kau au raka le sa pilipili di mai la no ngiu a mantalo no vai me bokifa ku ngale au fa kau ia kama foi o fikusi yo vilitalinga man ia ma me panko ia ka ke ia foi ngale anko ku le uma ngala ku le kingi anko fa tau sau vai ia o kau fa kau ia ka ke I fa lo mai le kingi anko e fa kausau a pensin ia kingango ka le ula mangi foi fa funga sam ai o lo talotu yo ka ka mesi di vai ko ilo pasis apa mai ia so ai o ka fa longo mai ngai le sisi o le ango pie kau pa moro ke panga so le ole maku ole lo maku ai ka fiola ese le ona kau fa se ia ai o le e te lea laenga ai ke wo fesiri ku de si yo ya o kamanga o si fo o fe ele ma ke o ke le ka wa ko ningo ke le ngo factory o le ana ma fo anga le nga o le ang o ilo elo mo ko le o mo ko la ki ari ale mo anko mai ai fa mai ai fesiri me fa mai ai ke lo o le ma fo ai o ngai upa o ya o ngai upa lang mai o ngai upa lang ya la ya o yo le o mori le nga fa malo ma mo le toi fo elo fa ngor proclam e me se na to lo tau mo le ngor tanto ko tunu o samo e me se fa ma to ne New Zealand ile ta longa olimpeka ale fa ya nei I Tokyo e Japan e se fo ile male ale o fa ngoni ta longa no tu langa pangantia o le covid e o yo le o lo tau mafai la fo ila tau me ngata ilo la tau mafai ia ina ia fa tau nuina ia se ai awa samo ai tatu tele me ia se mai la u malo ka penganga la ia mako vaenga le si kingikilia le la se sira mai la tu tudunga kasi le vaenga mako au sisi au kalaki ia o le alu langa wa fa le tonu lo tau au ia le la tu o ko e fa ko ngamuli mulia le nga aver coach Sao, yang awak sisi le fai, fa pe umana le fai ngo ka penganga, le ke sisi la mai. Ya, ko sisi le fong vai le lulunga, o le lulunga ko ngwana. Le ilo tan tonu, kamanga le la fai ngi ka ko ka alo le la fai. Ko sisi le fai, nga umma nga lulu kai fa ko lua ma meso yo kari ola tanto we fa tanto malolonga foi mai ma wala no fa tanto no to ai male fionga fritua e Talalelei Misikopa io ya si ora ku si aki po ka yala ka mane ngo lu mai por me ole kangi por me wa le fa langa ka longa ngala ko le fa we'll be right back. Tau tua male au nanga remote tau sa mo service station nei tona I matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele unisio matu au nanga ese. Ale ngata foile, ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak ulusa? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posibilidad, mua tapi lah ucapan lepas out. Mua tapi lah telepon ni time out tu ina lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fo e matua I fasa ina lo tau maktapa ai no fuanga pa pe Hotsa Samoa ore motsa mo Samoa
Mado te fia e au na pe mo o Samoa. Whaftai le fia mai. We'll see you again. God bless. Nila wana whailau whaatau. Ili tupele na mai ili talo wha-voucher. Nila wana whaakau mea te mga oi. Ili voucher. Tai fu isi o whanau li lapsi mai o le talo wha-voucher o mawai whaatau mane ai o le yaso. Ia no whaat. Toi fa fere yantu Samuel o sila fa fonga de vanga o le afia fite mo le wanti le uan toi lua se furu minuti ona tale o le tu la e ono ia i tau tua foi mele o nanga ala Blue TV nga te le tanto proclame masani ia fia fio aso te tasi tau le lima anga ile afole ono TAUTAI ia e ma ASIATA ai le fa no antu la malo ia po o le fionga fere tu fa ma mafuta na ona toi fa amana tu e me sore tanto fa pitoa toi o nei male aso anta au le te sisina mai o le telefoni le o te uinatu o le Samsung A21s ka e se fuinga ko ia ruma lufu kasi ai mane S ino e luala e mafai ona ava tufua maoi ai la inga pau ale va to nei mantai au o lo walu lunga fa nga le o nanga le tanto Pacific 40 e ala le tanto talo fa voucher now na o le toru se furu tala a Samoa le maua lalo ia anga i le tolu se lau tala spule lava o pole ale tu inga tau te fa ngai afa pe ko suka la Samoa pe ngo se was furu faka lalo suka kala ngisila e te faia le fa tau piki ero a inga Samoa ai o ko meki e lama le anga va o lo suafa ile sei mo ina tau sa fa tau ile nei masino yulai ona o le masino le nei o se masina tau o tele ia ile o nanga ale Pacific 40 e anto ai le lua tausanga taru ona soifua mai le nefunga ele ia le nala au ngalo to nei matai au e tio no manu malo ai ini telefoni ke ro ka kamangi e se mo ofisili la malo o ke longa o ia na fo i tau ia se silafia ia ai o ki ro po se me le fiku se lau i baru se lau no winga fa ko mako ai nga pem fa ko so ke fo fiku se la mai ko ru masinga ki fainga uyo le ia ole a tra me fa so se unga pe ole upo masania ia e meso to uma foi le sana to mai mo mercado ka mai kilipinga e ora kara mo ia le fa ora ka pe nganga ma ko pe asa ungi o mengi o sisi inga nganga mau ai rum o fo kolore ofu ia lu fa pe ni pa e la marisca mangai le mo mai pi la de ku ona umala ia e te aloi la e turi lo fa salanga uyo le fia lo to malenganga ia me se fo ni vanga la fiafi ia e fa i lo antu o lo mama futai foi ia ma se tasio o mai ia era ngante leo pa anga mai le tanto proclame le TAUTAI ia e le to tau fa fluina le pa aina e le to tau la e foi le ma Sofia e tu sa io le soi fu ona o le tina le fionga le falitua ia po Talalelei Misikopa loli ia e ki rofo ko o piki ngeia e fai una o to e fisilia tu la vesi utina nei vane tu lo tu taunan ina bo ko e ta mai le fa tonga fai o loli o fa pe wika fiolai nga pa wale loli o ke lo nga le ainga Samuel le o ke kausia ile mo ke le sala fai ia fa tano fantu ina o fionga ile fretua Talalelei Misikopa loli
ia ai mai sole nei vaenga ia o tu taulangi ia ka ke musu ka ke o ia nge ke wale utu isa utala ia fainga tale fio o tamaitai ia male to fa tamatani ia ai taina ni foi ia le fio o la ngafa ia mare malu ia te o fale halili ia ka o fo i sava ia o le honte i walanga o le matua na matu ai nga samueleu ia nga o roli malau kafi ia o ke lora aka ngir ko inga be o ke musa talama me lungo le ai fa talo fai no fionga fritua ni banga le fiafi ia tia lava le ava mal fa alo te le lava Samoa pele la o fa fonga mai ele pa ia o le au fainga luenga le tua na i tanto matua o sina le soifua e o lava le ia tanto fa nau talo fa siata la o fionga mai se foi Samuel le oi mta pa au la taua io e fainta oe vai ti male vai malai ma lo soifua manuia ia le lo lava ia lo fonga lafo ma lo fo ia le fa tonto le lilo maiava ia ile nei vaenga o le fe tau mai le e pe o le ngoi por ro ia li ia o le fo wana la fatasi e pe o le tutali santo pua ia ai fe ro ai moso e pe o la tau ili le nei aso ia ile soi fo mo mi o la fionga le fletua ia po la fionga ka mai kai pule o le o le kele o makanga o ke fa ia ko makau kia tu langa le wilo o nanga ai o le aso nei mana tua ai le papa ve lo le ma fa tal no vai e ki le ma tai me ma tal no ai o le fionga le fletua ia antana le te lo tu tele fo i lanto e uma ta po kala men na te nei version te nei ai mo le mero fa anga o le fletua ia manu le le ko mo le mero na lo fa anga i lo fionga e te lo fo i ane o ke le lanto alo new students te mi fo yo e a tautua i le office o onga ia o le fo i le tulanga a tautua o le fionga i le fletua e le ngata o le malo i Samoa tulanga o onga tulanga fa al malo America Samoa ai o ise ma fa tatano ai wa ai lungo de ta por kala mena o fiong ai ia fo i o lena e fio mai ai le mai liu e fito i tonu ai le ta fa tatano ai o fia bo mamai i mo oi la o fiong ono la mata upu no fia tal no ai i le fia fil nei au te lo la to mua to ia ka me i lo la ia la va ale la ta ia no fia fa so i tulanga fo i ole ese senga ole se fa so fina ngalo wa o le faito fa fo ile nga nu me so la o ino le o ino nga na sa mo o le wo vai ngi no penga ta fa ilangi nei o na po ile fe so po ai o le nga na fe tong ia i ma feta i fa alo le manga ai aka fa fesilia tu la mo ta fa tau tu inisio ilan to le au fai nga na nei lungo le penga ta fa ilang ai fa mai le lan to si u leo si o la wa fai kalia o la wa ia tatau o la wa filfilinga o le freedom of speech po le ai isi mau tulanga o ia ona tau ngumi ai le o lo ma fa o le sei fai sau no nga lo fa tua fa ma lu o off track i ai mo mai la o fionga le tulanga ile ngana o le asau fa lau tele le ba nga mane mata upu e ise lenga kolosi ile so ona tu fa winna o le ngana i lunga o social media ia ai o le alona kongeki ya kwa ile maenga le o lau lava faitalia malau ia te tau lele ia o me mo ASIATA vai ane lo fonga le fifi fa leo peso o noto fa tai tele la por kalame fa tai tu au na ya Samoa malana fa saunga o lo tapo i mai o tanto matua i maota malawa tai nane le whainga luenga o lo tatalo mo tanto ai meise fo i Samoa o lo iaina i o wainga ia o lau tatalo ia utupupu ina pela o fionga ia lofa le atua i fo wai mau ia te oe a o iai lo ua pano nei taimi ma ufa manuia tu lau po kalame tai nane fo le whaktau tainga le oa le fionga ia fui maono anai Martin faintal ngaftasi mo nai tu fia o lo au nam tau tu ai sa mo ia manuia o lua manai fana o lo au na i nei o e fafsili mai so langona e tu sai o le aia ti tau ia ai mai se fo i le ngangana sa mo lo fa ngaina i lunga la nei ala leo
Ia o te whaamalu atu o nei e tofu ala tangata malona ia fo i whaitalia. Na paula wale mea e alu ia iso ulangona o le tātou ngangana ma le tātou wanganu ufa Samoa. O le vāna nofo whi aloa ai. O le mea lea e sili ni tāua. E le ai lawa tangata na soifua mai le o le nei le ai sona langona whaanoa noa sona langona fia. Ia ai mai se fo i o sana ia te tau e o la mai nai whanau la iti. E iai fo i le ai te tau nai whanau la iti. Ai whaapito ia se tau talanga e tu sai o le wahenga nei wa fasilingia. E whaapi ai lama so ua ulangona. Samoai le atunu upele. O tātou papa au ma lala le atunu e mamawa mai Samoa. O tātou o ese mai whanua tātou te saili manuia. O lo ainga ma siau whanau, siau tu alua, le kalesia, ma le tautua ino na i o tātou ainga. Whea lava tātou te whalala iai, ma whio iai, tasi ale wa ainga tangata, o tātou wa Samoa. E lau alunga ai se langona mawalunga, wha amalu alu watu, le ai e leo ia te au fo i se atu atoanga. Ai po lea lava se fia whaaleo se le fia se langona whaanoa no stasi le isi o uso a tangata. Tā ua o Samoa. E mua ai loa o ma tātou ngangana. E tele sa vali atu, pe sila mai fo ilisi uso a Pasifika ia i tātou. Tātou te iloa o tātou Samoa la ngangana. Na o walu sia au le whau, whaamole mole, ia tātou walolofa. Whaao ngā pēr lau ngāna whaalo. O lo iai lawa le upu e tāla whia ngai. E mo moli mai ai so langona fia, ma so langona whaanoa noa. Tusa lava po le a le mamafa o se mafatia o iai. Po le a fo i se lave o se whaafi tauli. Po le a fo i so wita, i leisi fo i tangata. Whaao ngā pēr lawa le ngāna whaingofia ma le ngāna whaalo. Ona talia ngo fia la vale le si o so tangata ola ngona na. Wow. Fa'aftai tele I lau fionga I le tua Talalelei. Ia ua moni lava fo'i ia si ui ma si ule o le whaaleo I no lo suafa o Talalelei. O te Talalelei fo'i lea ua amatui lunga o la uporokalame. Wai pei lava o le mo ngā whaalupe o ele nau mantisi na ngona. Ina ia maua le toa inga whaato whala inga le nei sa saa mai I ante o tou o tua mātutua tu lou fo I tu taulangi e mawhai ona tau moli ai le sa mali le nga wo ba yantu ia ua o te alofa fo I o te manu whaatawa e ona fulu I le tanto ngangana ma le anganu ia ai o tawa ai fo I le sopolangi ia matulanga I lunga o penga ta whailangi ia o pe ana ta fa so fo ia ele ia mte nei pokalam e inisi o le telo tau sanga na mato fa o mai o te fa alo te le ia I malantu ai ke I lo ai atu I ngana fo ia o vifo lunga I nia lanto post mani ia no ofisi mo fa pero lo ma fo fa pe o sa vali le lima o mo fiku se fu ka usanga o mato fa o ele la mon ane wota vai tunga kusi e o ka se esa or ko inga sa o ka se papangu ia ai peita io le ua tatala so finangano ni as ia malo pule fa tai fo ia e tu sai o le to fa tatala le to fa sa ai le ni vai ngore fiaf u yo le na ta me I tu sai fo o le fa moni anga le tu wa fu ai una e fa malo o mai le ni vai ngole fiafi ia ila por kalame ia awa fo ia tulanga to tele ila to le ma futa mai ni so ila to Brisbane Australia songa ia saio lope matasila ia va taile longo mai atono le wo ke ia tu tanto live ma le leo mtulanga uma fa alangi ASIATA ia lenga tailea ASIATA longo sele fauatea ona ko ke le piropu ia inga uma le lo wali le ma futa uma mai ms se uso esa na tier uyo le ko kasi la o kama ifisile le ka off track kau maua ia o kama I lamu ranga fe I lamu tola por kanam sa e tau tua ai kampangi va lele sa mo ia so ia
Iyo ai me se o lau fainga malanga ngai le moto fia fianga. Ia mo ia le kala o ko fa ro longo I fa fu I se sa no atono manui ai se fina ngalo ni so la to le fa fonga man. Ia ta fe ASIATA. Ia I moni tano fai ia le ngo le tante I lungo le ia. Ia mai tau mai fo I pe fa sua matamuli se langona. Ia ai le ai o tulango lo fa sile mai ia ele ai ona ngaluenga nan tau amata ile o langa fai ngaluenga ina o mai a onga fo I kolisi I lo tanto watuno pele la vo Samoa ia ona mawale si lua masina tau tuai ya Samoa sifo ia ile ngaluenga le malai vale le o le fa fo ina le o malanga fe mea ia I tangata ia male va ia le leo I latou ai le malanga tu fafo fa pe foi malanga mai ia o inala no o amatai mai o te faafetai I le atua te faafetai tele I le atua I lan fa so manuia na vea na vanoa ma vanoa na mafai ai ono o lele atu I tutuila ia ma o tau tua mai ai o I le lai tu o le motu valu tau sanga na o ngalue ai ia mawai fo le avano so soani le aonga mawanonga le lotu pope o lo iai le lato kolisi o teine te o fasao high school ia na mawai si o avano fata o sangana o lango atu ai nai tapo sa ia mana ia le ifelela fo I mana I tamaiti tutuila il me ane o le ngangana wai moni lava fo I Samoa I lato ia ai esa mai le tātou ngangana o lea maalosi ia o le nala na mawai so o avanoa so soani mo I lātou le ngangana Samoa ia I le nafo I kolisi tutuila ia whaasolo atu ai lea le vaenga o tamaitila aiti sina ono masina ia mawai ma le avanoa I titono le malo fo I o tutuila ia mo tūlanga lava nei o ngalue ai mo vaenga leo le American Samoa Government Credit Union ia e fai ai loans a ainga fai ai o lantou fale ta vale ia mafsosoani fale velave ia o inana io o ila lena rua filo ia ma le pailaki ba ma le sung ma le tamau le ainga ai o le wingo lo na ma fuono o mana o te pa ia ni tule o le programa nei o le to tele ila to America Samoa o le ma futa mai ai ala ngata fo ile ila to nei o le o mautu I nei ni sele nei o le ke kau fo tawasia si tu langa le fa kau se fali io ia e foi ngai o e me so ila to o fa fo ana fa o to sanga me se fo am tanga to so fo tu langa le o mio se fali to tono ni sele nei o le ua maua le tātou porokalame o le vai liu tonu lava lea o lea he anga ma ia ilo sa folau o le fesoasoaniga le I aiga foʻi ia e le gata ua umia sa o loto latou fale e uma kako o e kulaga o le rent atonu a le lava le mataimi e kau ke aua iai ae si amatatu I fale mo tulaga ua kalega vafo I rent o le hese fautuaga e mesi o le tulaga o se fesoasoaniga a le tou pito laau ma le tou galuega Inai ainga ia umia o lantou fale ai o lo feagai lava foʻi matulaga fita o le tau malulu o faamai pepesi ai maisi o vaega o le siʻosiʻomaga lelei totonu o ai lelei faafetai mo le fasili o le mea muamua sauia se taimi later on ma leai lo finagalo se tapena lelei mai le faatauga o fale e o atu iai se faasoa ai se vaai lelei le tulaga na pau ane mea o te talanoa atu ai le vaega ni o le faatauga o fale ona o tatou nei a lala mapapa'au niusila o le vaega tonu lenei o lē pologa ai tatou lē tatou te pologa e tau te nofo mautotogi e fale o initia ma saina le alu iai lau fitu se lau 50 ono se lau 5 se lau ua le utoe maua se fale private rental e se tolu se lau ua matua o I lunga le tau al vaenga na lea lai e a fo I safa ina I o tātou tangata
o mai le vaenga le o lo mauta wa uman whaatau. E whaaleo atu so la ngona whaapea, whaafitai tele mātua, mālo tawatai. Mālo silisila mambau le lo manai o na i o lua whan, lua alo, ia manai whanau tutupua. Ai mai se lawa o lua lawa o mātua. Ua mawhai o na whaatau e nisi o tātou tangata tele o na i o lātou whale motu. Ai o mole taimi nei, o lela au o whaata atu, ni fisoasoani mo tātou o lo iai whale motu. E pui ai lo saunga le mu il taimi nei o le malulu. O na o lea ua o māua fo i ase singa i ngā luenga. E malulu wina le tele o tātou whale. Mua, o le tele o whale, sa whau le awhi iwa salau ono sifulu, awhi iwa salau fitu sifulu, ia pea ua taifia, taitolu sifulu wha sifulu tau sanga o whale. O whale la na, ele o iai ni mea tau o insulation. Io ele pe o whale fōu yaso nei, o la ua umana whaile le ini mea pini kāpeta i tutono o le vā o pui o whale, ma lunga o tau a lunga o whale, e wha amawhana whana mai ai lunga ma au tafa o lo maota. A o nai whale tuai, e mana o mia le whainga o insulation. Ai, o na so o ai lea, ma le mana o mia o na whai o le awala e mawhana whana ai lo maota. E tusa lava pe whaile insulation o lunga malalo ma au tafa, e malulu lava. O na mana o mia lo la ele o na whai o se hita, ia ale ai se hita. Sila to aloa ta mama tina, e whai sau heat pump, whai se heat pump. O isi foi ainga, la wanga whatia e la tō le system a tō le na i tāua, ASIATA lena e ngalua ai mua. Ia, sa o le le. Ia, le vaenga la leo lea HRV. Ia, o le vaenga na e loadanga i lunga i le taua lunga o le whale. Ina ia tapili mai ai le ea le lei. E wha e toa i le vai le su solo ai wha malama. Ma au mai le circulation of fresh air. Ia i tono o le maota. Mo le taimi nei, au e whaafonga mai. O lea e, mo tātou ne mo whaatau whale, o lea e soani mai le mālo, o le taimi nei mo tātou. E subsidize, o lona winga e whaatau e tutongia le mālo, le valus fulu pasene. O lau heat pump, aia, whaamawhana whanai, si o maota na wa uman whaatau. Ai luas fulu pasene e tutongia tā, wala le whaile whale. Io ia o le fo ia le vaenga fa pitoa o le la e mafai fo ina tau watu. Io na vili le telefoni tala noa le lei mal tangata o le ofisa na. O na mau ai le o to o manga e tau mai la vaia po le ale aso e tala fe ngai e sau te lua fa afsanga i le tono lo maota feu tanga ai fe sili ai ta watu ia le tali. Io na malanga lo le e a fo so e mai po le ale me le lei fua lava e oi lau paketi pe tanga fatia le heat pump la poa ia pe tanga fatia le heat pump size fio lolo e sau fo il tanga tana tilo lei o ia le fale ile te leo lo maota o le ale fia poto moe le ale hallway ai mai se sitting room o atu ai ngā whaamalama o iai mea umana e fua i aile size o lau heat pump. Ia, ole soani na mua, pe a wha pe te whira ngaluai, a le mana o le hita, whaisau heat pump, leo ta watu, ia, o lea ilu vaenga lea, o lea e alamalo. Ona, o lea e alu le campaign. O le campaign, Warmer Kiwi Homes. Warmer Kiwi Homes. O lona winga. Fale ma whanawhana mo tangata Kiwi po New Zealand. Ia tātou. Tātou po e mai nai mea ia. Ona ua tuai ia tātou. Na umane ia iuni asa luas fulu tolu le fisosoani il malo lava lea. Na tutongi il malo le ivas fulu pasene. Ai tutongi il tangata whaifale motu le se fulu pasene. Wow. Ia pe ana le taitolu se lau sa tutongi il vaenga na before 23rd of June, au taimila nei, ia o le fuato e fili wai na suia i nal malo,
lela wat tongi tatou le luas fulu pasene po fea lava provider se tele a vaenga ese ia a le mea ngai tas valus fulu ma le luas fulu pasene tongi tatou ia sa unioni le lau se leni le anga o le o mauti noa nei ina ua ofisili fo ia uia mo lo ua fale e tatawan e totongi ai lava le luas fulu pasene i le aso lava nae saini ai au pepa ia ona e malolo a lea faatalitali la ele seti mai fo i latou le aso ia e suma ai e faapipii lelei le a fo i le heat pump i totonu po o feo le maota e te mana awai a o fafo la po o feo o fafo e faatu lelei ai le a fo i le pusa le na ia o ina e insinia mai ai le faingole ea la leo le a faatautai ia o se fesoasoani la ititi na ua o manatu te lango atu ai i lo taunafai Faftai va malo sau no o te fono fa pi il tulanga le me se o le mata o le ko sau no ai tulanga o le fa mai o le mo mia o se masini fa ma fana e to tonu o monta malawa me se fo la to le o mia sa o loto o to monta o fali wana tele tau sanga to na isa o fenga ruenga le vanga le HRV le la to te sapalaia la sa wai ma tulanga le heat pumps ya ma tulanga fo filters o le to tonu fali ava pete e me se fo ila to wai o to tonu fo yo fali rent ai va tu se tala le tau fa fengo fia i lo si le fia o le vanga le ma te tala no ai ava pe nga ke i to tonu sila ai lungo le ceiling o le fale na te no foi e tele na va i le se mai le alarm fu ngale e se moli ai ke ko va i le si kama fu ngale fa pe e se kama i me ke pe ai la fa pe fu o se ili po le hale tu langa le ngai o le vainga tonu ana le tala no tu ai i le tu langa i fale ko nga fengo fa sanga fale tu ai pe ta yo le vainga le ta ua yo le insulations le ma tu te lo fa sanga tu ai fale la papa e ke ro ngai lo fiki o foi le la papa le wolo lo fale afa pe no ko ki ro su ko sanga e mo foi lo fale tele o si la fia ke fa no ko lo fiki o pe ka o mai to ton that's right ia ma e tu fesi e se malu ru mai e fale o le malu e ma fu mai ele o ia ni momi nga ma tamana le tu tonu ba o fale o la papana e saule malu o ile la ka o science i le vaenga le fa na sau e sauna le pie sauna e mo ka di ele si o di nga le pasi la ko science e sauna le malu ka mala nga se we pie e fulu mai nga i tu lang mo le fale le tino le lau papa ai pe la ka kava ko ele mo mi le na ta fia ia ma fele le la ina e te uru fale mo to istanga ta e ma fanga isi fale o pai mana fai a le malu ngu yo le fale o sina ma toma va penale e tai data pa penale tu langa le fa mani no mo lo so fo malo loi tau se io fa ftai tele ia malo io le fo wai lo atu ai ia afa e ni se o mana o so so to tele le au fai fale motu tasi ala ai ku ngai runga i o le mai mo mai le sunga me tu alfredo ma sanga fata ta mati ma le tausi e singi o sitali ang langa le singi ia sunga ASIATA no lango se le fawete ia kasi le fale moku la ia la mai mo mai ilon fale motu io ma mau ke o fa alangi nga i switch ma mau ke le o singania ia ai ma lore ma futa mai lungo le ta por kalam ta tala no ina ese si vai nga te le me ese fa mo le lava ia so no ta se ese e ala lava ona tau longo le Alliance Health i le fa ma fana ino lo mota o te toi fia fo i lava i le vai aso le ti ana ma tal no atu ai ma ASIATA le vai nga la le o le fa ma i le alu ne o le rheumatic fever ioi awa e iai le afa ina tiro le au ainga i le ngata o ta mama tina ua ono sifuluanga i lunga soifua ai pai selana ia tanto whanau nei fito a whana nau mai tasi lua tolu whalima e o ula malvaenga la i tile mamai ai nei ta mai tile malulu ona ati le o le wha i le na utala noa tuai le strep throat ona maua le o ta mai tile pona ai viti ngā
so ani ai pe a le mafai ona titina le a fo i le matape le siama le fai lea e ati atua ia ma le fatu ona ia tatou whanau. O le mela na o lea wa o tautala noa tuai fale ma a mata atu ia tatou o lo ua whaatau lo mauta ma lo lawa ai ono al mafuanga lea a le mafanfana o le o la malolo ina tatou tonu o tatou wafale. Lono inga la ila saunoanga faletua. Ta hua tele le vai liule wa e saunoina. Lenga na tau watangia le ta fatalo no momo ai ono le taimi. A le tu vai tunga o le ai maua le si a ta 10 minuti. La ta tala no ai ai tu langa a le firu matika lenga e o le umoni. E ye si ona yo tei vai ane fa fon. Wa i una na fanoi le soifua. Ai o foi nei fa tanta la fonga le taking and tanto sa mo ya ngo ka ko nge ngo e mo nga fa asili le o fa poi po ngai lo le soifua mano no e mo fa asili le e le tele fa ya tu le anga ye tu ai e me no ta o nga me ya soifua me e le meta o le need ma le meta o le want a vinga ngai ka mai ki ma feka le ya nga kapiri ya mana foi kukuri ka ele oi fo fai of ma fa nga pa pengi me ala ele lu mor kivi ai nga vili mai ya sa mo vili mai fe o le lenga ko ros fu ele fa ngale le o fo ko su il ko nginga ma me fa pena o vinga mo ala o fa antu le nita ta u ai o le vai liu le wa sa no ai ile ya u mo le fever romantic fever absolutely lo no winga e matuanta di John Wina tasi lea alanga ma io kamane. Yes. Io e le mato wa onga le fa nga solo i tu au lotu ia ai mai se fo ia le community. O le vaenga o fale e lima ia tasi lea awa onga te le lama. O le fale. O lea e afia ai le fale ma mafua anga e mama ia ita maiti i te tono le a onga ne o le figo romantika. So e saulau saunoanga ia tato e whaate patasi ta por kalame e le fibro matika vanu o mawol ta vanoa e a whaina e whaso tai le fale le fale malulu ia ma le mama i o tamaiti a malolo ina ma whanawhana le maota wa ma whanawhana ma malolo ina si au whanau ai mai se lava la mele o le manava to tele na ifana we fana na mai le ato to la to masina na ifana la na o lai ta mo fa isa ili manava ai afa pe manava to o le mo ma lili malulu ia tele ya afa ina sila ia si o walo na ia ai le ngata ile ia o le tato la ia so ifuanga fa lo tele ina awai a failo fa taulo mauta oe a landlord you are the boss you are the boss o responsibility se sila i mea o mai fa le ai ia loto mauta ia awa po fea tato tio ia ile aso iwe ele ia se toi fo ia tule ainga na mo ile fafo mani e kau kele java ile me e o se ia ka mai singi e taute o malawa i tonu o le fale ia o le mea nai longo puila li ia tuaine i peane ia ai wa fa tonu atu le fa utautanga le ai Samoa fa mangalo mai so leu ai ono le so te inga lea ma le fa mai lea ia luai le tautalanga ia ai mai se fo il so i fu malo loina ia fa tele te lo wa lanta si u yo le ta fa tele no i walanga o le lante le ante mi ke lo e ya so ba yaso ia o le afio mai le fio ngar fle tua e longo pu li i mani fa la tele man tua o le tanto le o tu langa o fale to tongi stand by me ka ko fer ko kongi ke lo por mai yaso fo le ole ana tua ile tu langa tanto ai mol nei a fia o ile lam fa o le ta fa ta no e ma faina e sa noa ini ia le tulanga o le numero me se foi o le awala fi so tai mai ia le mamaru lo tele e me se foi le unanga le tanto health alliance ia le tulanga amol mole ia le mo le ngaluenga le health alliance
ia ele leila walo wil sa watu ia tia we se isa ili mai no mela le si vaenga mato ia ai te tautonu atu lava ile olu a fitu lua tolu valu o iva ia tia nei mo le vaenga le no ta ua fa mo le ile Woma Kiwi Homes vile le no mela nei fa tala noa lau subsidy mo lau heat pump o valu se lau whawhito valu tasi lua tolu. O valu se lau whawhito valu tasi lua tolu vaenga naole Woma Kiwi Homes. Ia na ui rumo le tang screen le tūlanga o whamaumanga o mana na ua sila mai iai ia e ranga te lea o information zuma po whamaumanga e te mo'mia mo le whaatalitala noa ngai le nia so ia ma le fionga i le whalitua o le ha e maua uma i runga na le ngā te lea o tō le au whai whale motu to e tātā longa tu peama se whau aua e te tuua unoina ia ma e ile mana tu mama fu ile ia i fape ia ola e pe fape fu olo mo to la range ia nis ia o foto nga por kalam ia no fa ia i le lu tua o ia pe o lava ia ki e si le fia o nga e vela la hit pam bi do lava falenga ki ngofo ala ile se hit pam le falenga ngofo ila u do ten si ro fa ia ano fa ina tangata ia mi se le fo su tanto tu no ia so no fai ia le ta fa tanto no ma nisio va ngate o misi ai ona fa fa tu langa le ta rent ta di to fo i mai le mai su fo Whakataitele la ASIATA, vaiane lo fonga, nana o whaamaite atu lava whaapea. E tapena iai li tāpol kalame mo whale nei rental properties le renta intangata. Sa ili ane mo nei afi mai taimi e lua. Toi sila ane nei o tātou ainga po wai nai whaamau po records o lo whale. Sa ili ane lau tenancy agreement. Yo ol me mo lava na e tau ia ile am tanga ol vaenga na sa ile ane lau tenancy agreement ia tu le lei se faila ia matu le lei o tafa e vave na tu wani istaimi e toi tala noa tu ai il tulanga o fale na mo le nei fiafi ASIATA ia o te faa to faa atu ma o faa ftai atu ma o faa manui atu ila o fionga ia lo fatele ale atua mo oe ia fo yatu le tamau ainga o le finangalo le lei o le ngangana tau saafia ia e tau tua ai lo watunu ia ma e tangi mai ai pe ia te au i porkalame whapene ana e le tu i mai ia e o te le sau fo i lungo le porkalame al ne fo i aso ia o esel mea na usa waia o le wa e maua au ia whaia le upol to ina whao ngā loa ia wanoa ia absolutely. Ia ole asa ni e foi, te liwi fale, ia volnei lava taimi Samoa pele, ia whaatou whaina, ia manuia tele le fiafi, i lawa mamau te o tātou mātua la laima na i o tō whanau, alo whātu le Alliance Health mo o tō. Vai se lau whainga luenga pa ia le tua, whaasoi foina ni e fiaf. Manuia fui maono ma, ASIATA ma le whanau lo ngā loe atu le Blue TV ia manuia soifua. Ia le nā Samoa whaifoi lo leo ma whafonga la proklame le tautai ia e ma ASIATA ia e renga te lea o le tātou Blue TV mo le ngang whaamalo le ngang whaafitai tele i lau fionga i le whale tuapo o e ni tina tau tina antu lava lau fionga i runga o la proklame nei o le tele o suru ia e tele fo i fi ngon tai mawai ai o se fianga fo i lo nei tangata ele ngata so se taimi e te fio mai ai ma lau sa saa lo fina ngano e me se fo o lo to mai ma le sosia ua whamanuia le atua i ngā luenga awane ma manu lo teno le atunu ia o se a whale haonga fo i moa o le aso ma le aso ia sanga iane ai o le tai o la o te talo fo i le atua ia ma maoni tua ta whalu ma ta lolo ni ngase awane so i fua ia whaafua leva e tau tua i pia o te whaingoa lava fo i o tō o le au tua sina o le upenga o pili e tau e whanota ia o leanga e ngā lue mai lava o te le isaulinga i lano langi vai ane a le prokalame ma le whaafonga Samoa o le ngei o matou mātutua mai o whai whaangau matou langa o le nei lava e whanota lau upenga
mo moli ele nga fa fitele le nga fa malo e tu sai o lo fio mai ia ele fa ma vai fo ele fa ko fa umi malanga ves fofo ia ko se sa o fo lady in red. I was wondering why red, but anyways I won't ask that. I can just feel it, that proudness in you, and it could be your favorite color, but I think once again I've taken lava ia te ole tina tu lo tu langi mo le fano fanga ia ile sunga le fa fenga nga manu ia me se fo yo le kalesia wo mai masani ro mafuta proclam au ko ese so la ko fa ia se o kingangi o foi mai fa ia tune tanto wa tala e winga ia ina inisi o vahenga manuia mai no matanga wenga o fato anga vinga fa ia wa proclam yo ves fo o que sa fa ko skakala im ka fa ma vai esse for minuto. We'll be right back. Thank you. Tau tua male au nanga remote tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele unisio matu au nanga ese. Ai ngata foile, ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak ulusa? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posibilidad, mua tapi lah ucapan lebih out. Mua tapi lah telepon ni time out tu ina lah ucapan. Malah bayang mulu mana tua fu? Matua i fasa ina lo tau maktapa ai no fuanga fa pengi. Hotta Samoa, ole motta mo Samoa. Mato te fia e au na pe mo o Samoa. Aftaile fia mai. We'll see you again. God bless. Ya, joy fataro fatu, joy fafero yan, joy yan, joy lau fasu songa ni vanga le viafi, fa manu atu tau te ya ema ASIATA, fa pe o le to a ema uari tanto programi, fa manu atu ya te o le mafuta mai fo i Samoa, iyo ke la ronga mo i yuru fia o tau le fia. Ia ono le tulanga o mo tanto fainga malo, me sia o tau, iyo walanga o tau le la te le na ai. Ia atoi fanga sulu wai me sa masang ya i tanto ia oni si fo yo ro fa pena ona ia ile fo ile tulanga o le o mautonu ia tatu fa te ai nule ai ngan tulanga ai fa talo fantu ya te to ma o fo ile to le mafuta mai le fio nga mai le ale to filinga solonga mai le to au wema ia nga tai le fio nga fo ia pa futi politina mtu ia la monga mo le to lo fanga ia i la fio nga le fanga la fia me si fo le fio nga frana i pup ia mali to tele o to uma le uruma sa pa fuki o i kafiona ia la mafuta mai na i le fio anga o a maile malo ana nusa ia o ko inga mafukanga nga e anga ole uma ma fanga e un ko we fa tau lo io ave fu to me el ne fia le to mia fatalo fantu ile tanto sep sei oriana malanto uma le au fainga luenga io le to finia mele ngate le o le au fainga luenga manu na le fale Samoa i mangele fatalo fatu ia sia tamar programe to finia tau lau io ma le tau tonga ia le mafuta mai ferkiro e kemi malie po o i fatu ia fatalo fantu ngate le ia o le to fo i mafutanga ia le ngate le so uso ia chef Leviticus Joseph o ka se finga ka le ngo se uso sunga ya le ngate le fan nau ia mo to uma lo o fai malo longa le vai ngole via fi ia po lo nga lu fo inga lu ka fa vai temi i la lo i Hawke's Bay
i le taunga apu ia ma so lava se fuala au moli i o le sanga o le sparkers ia o le melon o le melengi ma maukengi i o ma tele lava fo o fuala au aina ma lo lava tau le ngā lue ma lo le whaantoa i le nei vanga la fiafi ma ua so ta inga antu i Samoa ma nan tole vai so fo ina o to o le whapea on mawai se ava no e so ta ia tu ele tanto tau te ia renga te lea o le an tanto wo langa o ki fia i fatoanga langa wo le fang failo mo manga i Samoa i o ke saua mai Samoa i umanga la umaki e o ke le ropo ila wala ua ringi kai ai ma ua so ta inga ia ai sia so le mai so fo o le ama fai fo ona o to ia le tanto prokalame tau te ia nisi o antinai ia nga tai le o fuanga fa ta to ale mtanga luenga o antina e fa to anga ia nga tai le o fainga faiva o le ata tu wo ai sika ko kilo mo to sila ia wani se tu langa fa ta antia ale mtanga luenga o fa to anga fainga faiva ia malesi o si o manga a matai line vai so phone si o tanto antu langa na e le nga tai le o le antele ni so mtanga luenga o le am fai ona sia fesilingia ia awala le tu langa o le nga i luma mana tu fo ia le la le antanto tu matilo e pe yo le tala i le tama kamale ma ko fo mai upo ma mau ma to tu fa le lanto o kama kongua ia nga fa so ina ia ale vevesi e solo ko kele ia manto i sagone mo tele sala fai pa ia foi tu lo la inga Samuel leoi ia e se foi ia sa li lo maiava ma fale se fulo lant tongia ma manu le ala to kamala le ama ku ma kilo ia ia ma kama so mangi fa se la o ia le na o le anta tu la ma tilo ia si vai po le ane tūlanga o le o ia manulauti ia e nganta i leo fuafuanga mamao ia o nisi fo i o folfolanga ma vaenga na tautino ele vaenga whaapufai o lea ua taita ia le tanto whainga malo o le antutupu mai ia ai peila fo i o na mori mawino ma whaalo ilo le telo nisio ilanto ia e ile upu fo i lele kau ki whai kau e kusipa ia ele i fausia lo mai si aso se kasi ele tino mai fo inisi o ati na e manisi o vaenga sa la to tino e faia ele kingo mai se kasio se po luo se masinga ko se masinga e ia le tonunga ia ole tanto tutu fatas kako kapua mai ayuti iyo ia ai se isanga ia ne ayo le tai tulanga o le la to foi fata masoali inga ia tato uma fo ilunga o apio folinga e mai se tanto ia tunu i fafa ia malanga tatia ia la Samoa o le back to normal pa waro ka io e lo ka karu kalonga ka fie ka fao ai Samoa io fa talo fa to fine amata nga te leo na to mafutang kasila le ai nga sa manga le la usa pa fuki le mafuta mai au Brisbane au Italia o le ngano to fa na doa to le tanto se ile so antaya o le so antaya e fa ilonga ile lua tau sanga o le Pacific 40 malana o nanga le wese sila mai na fu i lungo le tanto tauta ia e nga taile like le tanto page tauta ia e nga ta fu ile le tanto Blue TV na wa i lunga ia vaenga e mo miona e faia e tiono mo wele nei telefoni ele lopo o ele te mafuta mai e mo fo o ele aso sesiale fa nga le tanto Pacific 40 i lungo ke lo Australia New Zealand ma tulanga o isi tu ia ele le nga fo ile le ko fa le yo le lu misa io o mo si o malo io si fai sa o me fai si o o ma o kalwa o mo por ki o de ko kana ngome ia ki io lo mo o ti ro le sang ke fongi manga ia e te alo fai sa fa tau e fa ngai nai le talo fa ga tai lungo le tanto Pacific 40 ile ko ya ngima ka io e o mo se itaya ia mawane le ungo tanga taina te manu malo ile tanto telefoni fo A21s luo tanto se ile so taya mana tu tanto se ifa awa wa ya so tasi awone ngalo o le fa nga soro text mai to tonu lo swafa lo ai mai Samoa male numero de telefoni e te ono manu malo ile tanto se ina le ese mai le so taya le fa awa wa ya so tasi se lauta la
utu fuai lo sai mo to Samoa pamu kesi vaitele ia ma se lima se fulutala e fai e sau fa kaunga onga e savali le e kulo ka vale ile aso ata yau lia tu ia me tai linga io kengi ko le enga ma lore ma to me ni vanga o le afiafi o ama ia to foi ia ila lo nai tu sala tielu risati sala tielu se uso io ai wai ko foi ya ku fai la usala pe fa pe o le to foi le lo ni Plymouth po Palmerston North ai e tele fa to fa mai a fi lo vo mo fe lo inga ia nga tailia a ka fe kau ile shopping center po fese me ka fi kau ie ia fai lo mai lo so fa io o te fia la fo e fe lo ia nga tailia to tele wo ma pa anga mai ia ani tanto program mo le toia o lo fa anga nga to fo ile ina yo uso so fa le ilunga nei foi ona o le bala au pa ia le tu si tasi fo o ti akono so ti akono se manto Italesia o le fia finei ile tau le no ti lo la wa amatalia lona family service po le sauninga fa le hinga o le sunga ti akono po le fionga ia ta elenga lo se loti fatu misi e le fia file nei ia I manukau ele manumaru tampo ele kalesia o le Victory Power Ministry VPM ia ina Great South Road fa afsanga itonua malipamu kesi ale PP le ina Great South Road manukau kama fu ile awala I Curse Road mo ila tole fa afsili mai ia tatou filo ia ina ile to sauninga fa ale ainga le nefiafi o le suna le ti akono ia mai se foi o na yona tau ainga faletua masiana fanau program na antou te ia le manga o le afiafi fa aftai tele le mafutu mai fa aftai foi ia le fa no lo te mili ne fiafi ia tatou te mafuta I lunga o le program fa aftai tele foi like love and share o mirona yo le share ta program ia afai tele I like love foi le page le tatou Blue TV ma le TAUTAI ia I lunga o le Facebook page le na o iai o omi lau like ona e mawai la ia le o tatou fa sala longa iso la vase afiafi e tu ina sa o toi na so tayau ia a mo ngalo le tanto fa pitoa mo le ngang fa malo ngang fa te tele Pacific 40 ma le talo fa va un tele fionga tama te pule ia falu tele tu sa yo le lango la so tanto program ia so te tasira ngang tele Pacific Easy Money Transfer la force o tupe I Samoa fa to toina vave to e malu puipuia va malo a toi le fionga ia fai malo Ellen Stowers kasi ngi puli esele au lei mai se foi ore fare tua mer pulenga ma le lanto o finga luenga fa te tele mo le lango lo suen tanto proclame seb se oriana ya ma lo te tua tunu ore ngante lea o le Seki Works ya tamaita ya Maria ma le au nanga e lafo ai sau fa mo modi ya kini pusa I Samoa o le ofisa auto I le Loy Hawke's Bay I Hastings ia ai si oi fa muri mali ai ia sa fa mtlanga ia o le unanga mantu office nei le Pacifica Business Hub ia le fionga tama I bule ia Laura Kyle ia afe mai e fa tara jamno ai se tulanga oro o mo mia mo se amtai na po se fausi no se business ia se ngana wala vale ia fa mangalo to ona e poto le TAUTAI ia ai se le antu yama e le lona voi ia o lo tali mai toi pa ia lava lon tamanta pe o po masani ai ia ai matua upu e lo tanto va le ase ngana o le tauta mali I lo fa fo anga Samoa la fo ia fonga va tele ia o le asona le lei fai le mo sei ia fai mo la e le nei vai aso ia po le nei foi afiafi au ali tia le tua to taimi le nei po soifua mai manuia Squad, baby. Rex, J. Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the nail, to dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in and not the bite to get out. Say.